always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, निमाए तेनू आना। हिंदू धर्म विश्व का महान धर्म है। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. The world needs to know about Hinduism because it is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on MATV every Sunday 8:30. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MATV जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. Hey guys, it's Ranbir Kapoor and you're watching me on MATV. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo.
Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct à la télévision ici en Angleterre. Alors, actualité, toujours dans l'actualité belé. Alors, avant tout, bandana nous. Dans une image moko, où il est qui dans les États-Unis, ndenge babouela qui le président Denis Sassou Nguesso qui a fait ça à 1 minute ya meeting na podium botala bon na ozonge la bino lisusu after this video. Princesse reportage. Alors, welcome back sur Welcome TV. Alors, bon, moni. Donc, bidon mogonal bengango humiliation tonine. Donc, quelle humiliation le président Denis Sassou Nguesso a eu dans les États-Unis. Mais Nathalie Nabanet, na moni ata Congolais à Brazzaville, mon côté, à ce qui est. Na moni ata Congolais à Brazzaville, mon côté, à pesi ba comment à ma bé, ce qui n'est mais il y a un Congolais à Brazzaville, donc coup de chapeau, na acte basali, donc c'est ça, bazala ndengwana. Mukonzi ata eloka mabe yeliye, il faut bien boza kana respect, boto ça, bon mon que notre zanetika injustice mo be salamaki, que ba humilier mais bino mo ba na mboka bokipe na bino yangote, c'est ça. Donc mboka zalaka bon, il faut respect na mukonzi ya mboka. Donc cela veut dire donc Donald Trump a fait ça qui m'ibeko na dernière minute la que non Nazan a besoin d'aller à sa meeting mais biso notre chef de l'État le président Joseph Kabila Kabange le fils de la paix a beta penda meeting na katina donc na ebité ça la YouTube na botala yango a beti meeting na normal ba mindele ba vandi ba yoki il a parlé des points très très essentiels donc Azan a besoin de respect. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien moni oyeleki et pas il y a président Denis Sassou Nguesso. Alors na zana image mo na la sabino bomo na bolamu ya Nzambe na kati na bomo ya notre sœur Raissa Bambili nde Nzamba sali kati na ye na chela bino bo se détendre bo na zongela bino sur le baso ma politique er moko. Alors God bless you. Princesse reportage. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de Welcome Télévision, bienvenue dans votre émission Temps des artistes et Kane Tolobara. Eh bien, comme vous le voyez, comme vous le remarquez, nous sommes devant l'hôpital Fakam. L'hôpital Fakam, déjà premier épisode, deuxième épisode, les Arabes ont accident, Raissa Vamili, accident. Pour la troisième fois, le a surpris. Donc, on a Kati, Raissa Zate, donc, ça bima hôpital. Bon, tozo luka kaka, tu éviter ceux qui te remontent, so peut te relander dans la donc tu éviter. Bon, tu tambola rana caméra ngai, donc kende, tu luka de moi, tu auras déjà transport, ceux qui te rekenda na biso. Na monika mo réseau ya kuna, ketch mo réseau ya wana, je crois que to pour ça non pembe ni tota na nous. Hein? Na nyonga zo ya na kata karo, eza nani, est-ce que ça y est? C'est au coucher du soleil que j'avais l'habitude de voir ton image gravée à l'horizon. Naoyo salinga, nakoki kobosana yo jamais. Le patriote humble, Bidie Moubengaï, ça c'est pour toi. C'est au coucher du soleil que j'avais l'habitude
l'habitude de m'asseoir toujours à côté de toi. Mère Jenna, top modèle sur mesure. Naoyo salinga, nakoki kobosana yo jamais. Davina la perle, Jonathan Mubengai, Géo Sarah magnifique, la fille du boss. Je t'aimais depuis ce jour, j'ai ouvert les yeux, t'as fait de moi la femme la plus joyeuse. Aujourd'hui je suis heureuse, je ne te laisse pas, je ne t'oublie pas, tous les dansons pour la vie. Maître Vincent Gomez, Bonaventure et Ngobo. I love you my baby. Fais-moi un clin d'œil pour que le gens sache que tu es à moi. My baby, meu amor, meu coração. Pardon linganga, biti mubengaye. Papai, adoyoué. Kiki, le pétrolier, Wipri KMB, Trésor Olemi. I love you my baby. Fais-moi un clin d'œil pour que le gens sache que tu es à moi. My baby, meu amor, meu coração. Pardon linganga, biti mubengaye. Papai, Maître Coco Kaïjou, Vieille Mamadou, l'habilleur de luxe. je serai toujours là. Universel Clément Mubengai, Je serai toujours là. Diego Scram, Yannick Ouacha. Je serai toujours là. Je fais le choix de ça que j'ai toujours aimé. Passer quelques temps avec toi. Je t'ai eu, j'ai eu les souvenirs dans ma vie. À tes côtés. Tantine Coco Claudia Sassoulisso. Je serai toujours là. J'aimerais que tu me reviennes. Je serai toujours là. Tous les sacrifices je ferai. Pitié, pitié, Bobo Mingai chérie. Sephora Ginette, très mignonne. Je t'aime. Mais non, 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 yoko kiko sasangai boete. Adoyoué, On a démarré de toi l'amour. Ika se paye na bolingo ezala kate walai. Zachary Baba Bassoui, le Mola, Trésor Kandore. le général Bentou Kangama, Kabouche Port, Cynthia Osukia, Miss. Bidier, ton amour m'est tellement fort. Je ne pourrai jamais t'abandonner, non, c'est faux. Combien de fois elles nous ont fait de coups. Notre amour est vraiment au-delà de tout. Je criais, 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 mon doudou. Rien ne me dérange, ton visage me manque. Ça me console quand je pense que aux Aliwa. Rainonai, Zakaria. Je serai toujours là. Même si l'amour nous sépare. Je serai toujours là. Je te laisse pas, je te suis prêt. Jimmy Mukenzi, Jojo Lukoji, Hélène Kalema, Virginie Manganga, Alex Fumu, Papa Gaston Bambili.
Xavier Lopez, number 1. Jonathan Lubaga. Eric Bamba, Feelinger. Gigi Gali, acoustique. Hadish, Mokore. Oui, c'est depuis le 3 août que j'ai connu un accident routier. Donc, un accident de style Ngilima, vers Ngilima Nunga, dans la commune à Matete. Et pas garçon mon bruit, solar mon bruit. Donc, voilà. Alors, on a une fracture au niveau de la cheville, la tibia, à part blessure. Donc, on a plein de monde. Voilà. Parce que après que tout engaille à Kimaki, ouais. Selon l'information, comme on est côté, à Zapeka moi la matete, na quartier Mutoto numéro 4D pour la matete. Mais en tout cas, bien ça qui on c'est un mabé. C'est que mabé. La message qui a tellement on a à l'aise au balukabwe ma godé au balukabwe ma chance. Ma Sylvie, donc en tout cas niveau et accueil oyo eza awa na centre Fakam. Déjà j'en profite pour informer na bande union sur baza libanda ya mboka. Centre Fakam baza ba spécialiste vraiment ya mikwa. Donc ata ozui fracture ya ndenge nini, ata ozana blessure ndenge nini. Kokyo luka te yaka directement na centre médical Fakam baozo solution na yo eza na commune à Matete ebele babenga ki Raissa Poani okei ngalie mate Raissa Poani okei OCCT Raissa Poani okei mama emote na bito Raissa aza mwa Matete il fallait ayaka nanu na place au batraita bien na commune nae donc on a qui na Fakam bon mon évolution et pota bon mon blessure depuis le début si na nezo évoluer même sous baba mais pota on ba za film mais za théâtre za ni théâtre te réalité le lopote si les baté plâtre donc nazo lobate pour na quoi inventer kaka nazo loba parce que nous avons à vivre expérience voilà. Donc n'hésitez pas vraiment, venez dans le quartier de Malandi numéro 31D. Quand on a un na CPLT pour la zaki à l'aise ma casse par rapport à Ndako. Donc il fallait la tienne. Qui a pour du bonté, qui pose dans un traitement si le zone. Voilà traitement et si la zone Ndako, normalement il y a kaka sur rendez-vous, c'est un peu ça. Maman Raissa Vambili, téléspectateur Baolandayo en direct Welcome Télévision. Welcome Télévision, chaîne Nabiaye, Moro Papa Nabiso, bienvenue mes salons. Bienvenue mes salons. Raissa Yebisa Biso. Ozo kwa sireni na bafan na yo au balingako parce que depuis Londres Baolandao déjà dans Welcome Télévision, ozo kwa siré bango ni retour sur scène parce que biso yebe na musala ya journalisme, yebe na musala musique, ya cinéma. Donc ozo ngi lamba mo musala na yo. Oui, déjà, donc, Kalaté, Nanzonga sur scène, Bana à Londres, en tout cas, merci pour notre soutien, Nabino. Bappel, Nazo, doit vraiment bappel, il y a Bana à Londres, Nandenga Mkiete. Merci, Naba fan, surtout pour l'émission de partout dans le monde. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Donc, un moment où c'était vraiment Tomo Boé, pour Nangaï, nayeba nani aza mutu na ngai nani alingaka ngai nani alobaka na ngai je t'aime ya solo to nani atrompaka ngai ouais na yo omona yango na moment oyo vraiment navandi na patient na hôpital et nazwi temps ya koméditer nazwi temps vraiment ya kosolola na Nzambe donc nazwi mo expérience na découvrir makambo ebele tu vois. Sarah, c'est pour moi la première fois que je suis hospitalisée. Mais, il y a place il y a bien, tu vois. Bien que Nazaki à l'aise, mais au début, Nazaki vraiment stressé, voire même je pleurais. Tu vois. Mais, oh, yanga, kisinga morwana que baza toujours nanga. Les abad baninga na amso depuis na hôpital ba petit na amso chaque jour dans to kabana ka c'est comme erreur là
Voilà, tu as la garde malade, qui ma maman, on a fait des gros bisous. Donc, maman, c'est chaque jour, bazar. Donc, soyez tout kabonaka, ok, là, la bambaki, la tongue sous ton monde. Donc, on a vraiment que ça, la batte sur la sincèrement. Déjà, là, je remercie Chandrel, à Tokwasa, Patricia Mobeli, Myriad Foulama et puis Sina. Donc, on a mon staff Nangaï, Daouda Mbombo, Batika Ngate. Un grand merci. Vraiment un grand merci à vous. Et pasteur, bienvenue mes salins, papa, ton boss, notre boss. Ma prié tout le temps au téléphone. Raïssa, Zaka l'espoir, ça ira. Nous avons Nathalie Kalokolo. Prière pe simbit. Et simbit, prière simbit. Nzamba tikaba o a été. Nzamba kotima mnanga, nzamba kotara toujours maramnanga. Au moins accident au Sahara, Ezaki liwa. Oui, Ezaki liwa parce que tout le monde est comme Nzambe. Alors ben moi on a tindé mission na muki mais mission on a tindé la ke nana sali yango te jamais bata muki ba kolongole na muki. Comprendre? Et Nzamba épargner nga na liwa. Choc na on a likolo. Parce que quand on peut na display, that's que ce choc au dégâts ça met na display. Vous comprenez au niveau ba cadre ben nga ça fait. Mais que non ala likolo. Dès que l'objet Raïssa bae baramuninga malamu natangwa pasi et ça les biso pe sengolaire toya kiawa donc banda premier épisode ya émission to salina yo tozokuta ki dernièrement tokuta ki tonto Jaco tokuti ba journaliste vraiment ebelé tokuta ki suya Jakinda Lazaki na appel lelo lisusu toye na entrée na yo yé passa ki na yo et salonde ni tango mona bazo soutenir yo bon bazala tout le temps na yo salonde. Il y a des bons amis, il y a des meilleurs amis. Il y a de vrais amis, tu vois. Donc, Jakinda Lassiko, hasard, meilleur, bon, tendre ami. Et donc, à côté de ma dette morale, hein. Ouais. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Tobanda na les lotés na média kala vraiment. Donc, grand frère mon boy, soit qui kali kambara en tout cas va batutu ba ya comme un homme taliboso. Tu vois. Raïssa, yozaleki na ngana linga ko mingi. Bon, et moko netozo ko douter nango mais je vais approuver vraiment ngai que alinga nganga mo pe na kamwe lelo na kota na centre fakano kuta yé déjà komaki. Donc on dirait yende na rendez-vous na docteur mais tu vois. Donc il est vraiment bolingo même yo peto na mona que na zé surprise na mais Sarah na ben no tikot na bel ni na yaki bona bel na moni était boé non la ndemba mon nda. Dans ma grande surprise, na sentir vraiment au niveau il y a boulot, il y a Welcome TV, pasteur bienvenue nous avons vraiment pambola. Il faut qu'on a ba grand coach local à Daouda Ekouchou, donc bazar au coup tellement partout dans 7h30 il y a Zadjan à centre comme je me demande la question. Déjà, il faut répondre à Ndeni Boebe Kengalo Noya. Mais ça me semble que ceux qui journalisme est au fan d'arrêter. Voilà. Ceux qui vont ma journaliste, c'est se voir comme à bouer. Cause à non associé à quelques informations et ils allaient bien. Au Léboya, rapport dans ça, la non, publicité, la binomo, la promo, la binomoko. Mais ça dit bien, bon, on a une cause d'information. Et en tout cas, quand je suis arrivée, on écoute. Voilà, ça arrête. Le côté Jakinda là, le centre Fakam. Bon, quel plaisir. Donc je suis vraiment bénie. Belé basungi openda ba proche na yo, basungi o makasi. On lingota la caméra, o lobali loba moko uta du fond du cœur. Pona ba o basungi, ata ba moyens financiers te ba o basungi, ata na ba présence, ba balala ki na sepo na yo. Proche nanga belé pe ba monanité hein tina coach hôpital tina bimi ba monanité mais peut-être pe ba contretemps zalaka mais c'est que je peux dire à tous ces gens là oh vraiment balataki mawana balataki sociaux na ba ba soutenir anga de près ou de loin. Déjà là je vois ma famille tantine Gertrude depuis Londres, tantine Elodie Mbele, en tout cas un grand merci à vous et na sentir vraiment que Naza aimé et puis ba tout ça ba soutenir anga ba inconnu ba tout ça na bi bango te mais à travers émission monsieur pe na sali ba moni ba okimawa
non fille yango azalaka bien azalaka kitoko azokwa poupée ah zoki surtout pota wana elelisi bato mais ngamona ndoseka po biso bobe mais comment aza na pasi bien émission na ye aza toute joyeuse aza souriante aza donc à l'aise on disait que aza pasi te c'est parce que j'étais entre les bonnes mains so nazalaki place mosusu na ngai na banda ndenge naza stressé ndenge bana ko se poser ba question est-ce que ba ko réussir pota o mais tellement on a déjà confiance il y a place yo maman na ngai na fakam solution za la kaka ya moi na za na l'aise voilà pe les qui n'ont pas si n'ont pas merci encore une fois maman Sylvie maman la Larissa donc yende a contrôler on a checker on kande maman chance na maman la ça labo na sisi Moi tuka fakam sisi donc sister qui on attend à checker un grand merci na bandero nyonso ya fakam vraiment beau continuer kaka bongo baza formé batutu ba même esprit so que pas maman il get même esprit donc on bango nzé ta famille moko mais famille mo te ba utani kana boulot ba ebi kozwa vraiment soin ya ba malade boyende ezalaka eza te neti na bahôpitaux mosusu ozolela baosala pense ozoka place mais baofingo lisusu baokazi ozosala expressement mais non awa bazoberce vraiment bamalade donc neti babebe toa na bamama na bakoko na bana mais bana baoyebana te biso to tobimaka bana vraiment boye déjà omoni malade soki bazozwa soin na ye aza na bato mo bazoassiste bazotia ye à l'aise malade a guéri vite rapidement parce que ça a stressé tu vois donc c'est un peu ça merci encore une fois na bandeko ba soutenir nga moralement financièrement spirituellement ba sango na biso ya catholique abe tout ça makangu un grand merci abe Gibson Bango depuis Paris merci pour la bonne Deli Nabino on est ensemble voilà ça aux années convalescence toujours vraiment tant milité en raisa ndenge accident et salamé qui les son tiraki oh oui ça va le spectateur au London nzela ya welcome télévision laissez attirer so nazé mutabaki sito chor je na kufa les 3 août naza vraiment preuve yango moi na nzambe façon ba tout un affaire za déclassé mais ngamo elekela nga lelo nde choc ekenda na kana likolo bien que chez vite bien moi le système mais qui non na likolo donc nzamba la qui sont vraiment que te yo oza mise à part donc tu es ma fille tu resteras ma fille na rozalana yo ti jonga mono benda yo muta mokili akoki kokata vie na yo te parce que ngamoko ton créateur nanu na bengi yote nanu na retiré souffle de vie na ngaité et je demanderai na bandeko nyonso bazo dans la minute boza na confiance vraiment na nzambe songe asungi o nzambe asungi o nzambe ka imo asengi soto limbisa est-ce que raisa vambi ko olimbisi peskoti côté kima atia pro asundola chanter na bango asundela mwasi na zemi na mtoto 4D na matete côté tout a raisa akima oh soka yene na hôpital ne to ba master tu vois pour ba charge nga kokana ete fallait assister dans quand un jour te kuta na on me kasene lote na tika na maboka nzambe na limbisa e pelo ya na mote kwa koti ya karaisa voluka yo ya karaisa luka yo tika no kima wana mwana matete to bomana te mais lo salame et sopa yo donc moi je te pardonne pour nzambe pa limbisa yo ya na accident. Ok, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Eh bien, Raissa, un mot de la fin pour nos téléspectateurs, nous en direct comme télévision. Mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo Sarah, Nzambe apambola patron na yo, pasteur bienvenue Messala, Nzambe apambola Daouda et Koutou, Marquis Mouloa, moi la Mongala. Marcus Mouloa. Marcus, t'es Marcus, t'es quand même moi. T'es à Barande. Marcus, je t'aime beaucoup Marcus. Donc merci à toi, Chandra, à tout quoi ça. Merci à Patricia Mobeli. Merci à Myriad Foulama. Merci à Pius Mouekaton. Merci encore une fois à Tantine Gertrude depuis Londres. Maman m'a pas ça. Et Tantine Elodie Mbelo. Ban à Londres, Nyon, Solanili Mingi. Ban à Paris. Ban à France plutôt. Ban à Belgique. Ban à Suisse. Ban à States.
les États-Unis. Si toute l'équipe de la réalisation de Welcome Télévision, tu peux dire vraiment merci parce qu'on dit qu'il y a chaque temps tu vas dans les cas où on va yamba biso bien, ozo yamba biso bien. Attends tu les 6 heures au moins on la mouki kaka. Donc merci vraiment. En tout cas Welcome Télévision. Oyo basali pona ngai wana ya bakati mini na koloba na télé te. Zambe apambola Welcome TV, Bokende Liboso, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci Raissa Vambili. Merci à tous nos chers téléspectateurs Tolinga, Bino Mingi, Pobino Batbosala, Welcome TV et Maître Kuna à Londres. Donc, sans oublier Moro le boss, Babi, Papa Pasteur. Papa Pasteur, bienvenue mes salons, Tobo Sanité, Papa Abane Belé, bienvenue mes salons, Tobo Sanité Daouda et Kouchou Azaki Nassima Kamira, et pourquoi pas dire merci à notre réalisateur Marquis Mouloa, Toka Kalamachine, Moussala, Daouda Mbombo, Raissa Vambili, ok, merci aussi à Billy, merci à tout le monde qui nous suit depuis là où vous êtes. Donc, merci à vous tous depuis Paris, merci Angola, merci Brazzaville, merci Papa Blanchard Yamoyo, merci à toute la famille Yamoyo, je vous aime. Like a Mobile, we do things your way. Get 20% off when you buy a new SIM online with our UK Plan Ultra, which comes with 15 gigabytes of ultra-fast 4G data and unlimited UK minutes and texts, all for just £20 for 30 days. This contract-free bundle is available at this price for a limited time only, so don't miss out on this exclusive opportunity. Visit likeamobile.co.uk today and have your data your way. Terms and conditions apply. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MA TV. Advertise, promote and market your product and services on MA TV. Call MA TV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर. फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो. अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना. प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे. थैंक यू अक्षय पात्र. आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक. With 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London. Meeting room for up to 1200 people. Conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले. जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले. तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, निमाए तेनू आना. Pure Heaven, non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven, make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon.
सुखदेव्स रेस्टोरेंट एंड बार शानदार महफिल के लिए जानदार जगह। Birthday parties, receptions, family gatherings, on-demand food, excellent venue and reasonable prices. South Hall Station के पास 123 Beaconsfield Road, South Hall. Call 0208 571 7669 or log on to www.sukhdevsrestaurant.com. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। जागे सपने जागे अरमा, जागी है धड़कन, कैसी दुनिया क्या जमाना, तोड़ हर बंधन। जागे सपने जागे अरमा, जागी है धड़कन, सीता क्या जमाना, तोड़ हर बंधन। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। बरखा बादल चोली आंचल फूल और खुशबू, हम भी यूं ही साथ में हैं, जान ले ये तू। शुक्रिया 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 मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया, जितने सोए ख्वाब
शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया शुक्रिया 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 मेरे पिया जितने सोए ख्वाब थे सबको जगा दिया आपका दिल हमारे पास है हमारा दिल आपके पास है आपका दिल हमारे पास है हमारा दिल आपके पास है आपका दिल हमारे पास है हमारा दिल आपके पास है प्यार ना हो जाए कहीं प्यार ना हो जाए कहीं प्यार ना हो ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ तू है क्यों बेकरार इतना ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ तू है क्यों बेकरार इतना कहीं प्यार ना हो जाए 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 ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ तू है क्यों बेकरार इतना ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ तू है क्यों बेकरार इतना कहीं प्यार ना हो जाए 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 राहों में रुक जाऊं मैं चलते चलते हंसते हुए मैं तो रोने लगूं तन्हाइयों में उसे याद करके डर है मैं पागल ना होने लगूं मैंने पहली बार लेके उसका प्यार किया है सिंगार हो कहीं प्यार ना हो जाए 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 ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ तू है क्यों बेकरार इतना रख ली है तस्वीर दिल में छुपा के सह ना सकूं एक पल दूरियां जी ना सकूंगा मैं उसको भुला के मेरे भी दिल
मुझे बार बार है इंतजार कब आए यार हो। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गई हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। बोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां। करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार। Soki yanga na yo eza ya maloba, nasengi otika porta motema polele, nakobala yo amede nalulaka yo amede mon bébé. Superman, I dey mad over you boy, mad over you boy. Tu m'as rendu folle, oh bébé, aveuglé, bazardé, bazardé, bazardé. And I